matalofa atu i lenei taeao matagofie i le suafa manumālō Iesu Keriso i paaga foʻi a lenei ia ala leo faasalalau ia e mesi foʻi latou ua mafai ona mafuta mai i lenei taeao fou a le a ou taʻitaʻia tatou se tatalo faafetaitele lava lo matou atua tai mo lenei aso matagofie ua e au mai tamā matou sauni foʻi e faatino o lenei auaunaga ae matou teleʻi tautala lava se upu e tasi matou te faamaua lalo ma faatoʻese i ou uma tamā faamagalo mai i matou talo ma balaaulia lou agaga i lenei taeao lau faauʻuga lou mamalu lou poto ma lou malamalama fio maia seʻi e tautoluaina a le faasoa i lenei taeao lau upu o lau afioga paia o lou finagalo faasino foʻi lea mo i matou te talai maia o matou faalogologo i lenei taeao faaogāina ai se faatauvaa o lou nei tagata tamā aia faamaualuga ai pea se viiga o lau afio faamanuia sio matou atunuu tamā faamanuia lenei iā laleo ona o lou suafa Iesu amen. Ia le atua toe faafeiloaʻi ma faatalofa atu se faupoopoga foʻi lenei o le tatou faasoa po le tatou polokalame masani i aso farai le taʻitasi le galuega o le leleiga mo tagata uma i ia le atua le foʻi ua maua lenei laolao matagofie tatou te fetapaʻi ai luga foʻi lenei a polokalame i le alofa ma le aga lelei o le atua ia na foʻi ua tuina atu i luga se auau foʻi po se autū foʻi o le tatou faasoa i lenei aso maua mai lava i le tatou tusi faasolo le ua tatou iai i le muamua le Korinito o lona mataupu e tolu ia ua faʻi mai le faiupu e 13 i lona faaiʻuga ia o loo faafaigofieiga i le gagana tuusaʻo e Faato'A Iloa lava le Auro i le afi o mua gagana lava ia e faaogā e le atunuu i faaagatama so o se faaagatama i le tai taaloga ia e masani lava ona tatou faalogo ai le mua gagana lea e Faato'A Iloa lava le Auro i le afi Faato'A Iloa lava le manumālō pe a taunuu i le tini talitonu e faapena foʻi ni matematega le mamalu o le atunuu sa iai i le tutoʻatasi Faato'A mavae atu lona faamanatuina i tuuga vaa foʻi po o faiga mea i le tai ia sa fai lava le matematega po ai le vaa e saoasaoa mamua ia talitonu foʻi sa lagona foʻi le siʻuleo lea i auvaa taʻitasi le gata foʻi auvaa a o kapiteni ia e Faato'A Iloa le Auro i le afi i ia le atua mafaufauga o le apostolo manatunatuga o le apostolo ua momoli mai lana tusi i le ekalesia i Korinito ia e luʻi tau ai foʻi i tatou
i le vavai atu i le nei a onga. O loo tuina mai lava e whamanatu ye o loo ngā lulue po au nā le atua. Ai le ngata fo i le au uso, ma tua whawhine i le ali. Whasolo le tātou tusi ia, whaitawina nei whai upu o loo manatu le tātou pol kalame o loo iai se fe au tā ua mo i tātou le nei aso. Mai le whai upu mua, ia le atu ina atu fo i lunga walau, sila mai. Ia o loo whaau tala ina i whasa moa o whai au o le au whai ngaluenga i lātou a le atua. Ia le atua, o au foi le au soe, na o le mawhai o na tautala atu i ate utou whaapei o e whaaleanganga. Ai pei tai, e pei o e whaale tino, pei o tama mea i lātou. Na o whawhanga i ate utou i le sua susu ai le o mea a anu. A wana o tau le la vā i ona pō ia. I le tau le la vā foi ua o mai i ona pō nei. Fia whaangaina pēa ngana e lua e whaingo fie ma whaamatala atili na ia le winga o le tātou tusi. Servants of Christ. Po au na akeriso. Dear brothers and sisters, when I was with you, I couldn't talk to you as I would to spiritual people. I had to talk as though you belong to this world or as though you were infants in Christ. O te lei tautala atu po o te lei sauni atu la utala inga yate o tau. Whaapei o tau ni tangata o whaola ina po ni tangata whaaleangana. Aina o tala noa atu i ate o tau, pei o tau o tangata o le lalolanga, po o pepe mea. I had to feed you with milk, not with solid food, because you weren't ready for anything stronger, and you still aren't ready. A tātou tilo ma whaavai ai i whamatalanga le apostolo e le longo le leia i le whaalongo a le tangata whaaletino. E le longo mahalia i le whaalongolongo se auna po se tangata ngalue i le ngaluenga le atua po se tangata fo i waleva o ngalue ma auna. Aisea, pe e fōlinga mai i lau mai tau atu i ai peye maua lalo le tūlanga o loo wa ai mai ai le apostolo. I le tūlanga o loo iai le au kerisiano i Korinito, po le au ngā lulue, po le au whai ngā luenga. A e wawa ai le lei ana whaupunga e, o te lei tau tala atu i ate o tau pei o tau ni tangata whaaleanganga, as I would to spiritual people. Au te tau tala atu pei o tau o ni tangata o le lalolangi. La le winga o le tala le apostol. Wa mai le whai upuna e lua. Ua o whawhanga, I had to feed you with milk, not with solid food. Fōringa mai o lea e pepe a le kalesia i Korinito ma le au whai ngaluenga i le mai tau o le apostol. Wa na o pepe e mawhai o na whawhanga i le susu. Ato e wha upu. E te tau ono o whawhanga o tau i pōlesi. Whawhanga o tau sua laisa o mea vai. Mea sua vaia. Ai le te tau ono a watu se whaari whakalo ma se whaspovi ate o tau langa i le mawhai ono tau whaamaluina. O lisi nā o whaupunga e whaawhaingo fie i le tala le apostol. Te loa ngā pōlesi ai au ngā ia auko. E au ngā mea sua vaia te ua lawa se si o tau. Pe ona i le mawhaina tau whaamaluina. E alalana no au talanoa tuai e pei e le longo maalie i le whaalongo longo. A le tangata e whaale tino lona mawhauwhau. Ai a whaale anganga la tātou wa ai i le awa onga le apostolo
i le nei tai au. O tal tonu tātou te talia ma le loto whaamaualano. O le ale pini. Whamalitala le apostolo, because you weren't ready for anything. Tau te le isa uni lava. Mo se taua. And you still aren't ready. Amen. Ole whaamoe ole whawhanga ina o lau tino i mea ai po tau mafa. Ina ia e malosi. E whaatino ai au ngaluenga. E ala on tā pena ina foi mea ai le tino. Mo se au tau ina ia mau ai le malosi e tau ai. Whamailitala le apostolo, because you weren't ready for anything. Tau te lei ready, tau te lei sa uni lava e tau le taua. And you still aren't ready. Lono winga waleva ona ao ina le kalesia. Ave ia ila pata inga pe lava le amatanga o le neitusi. Na mua ito mua lava i le apoa i o le apostolo. I le fe ai nai ma le fe misa i o le kalesia i Korinito. Ese manatu, ese loto, ese langona o tangata o le kalesia. Lea lawa o mai le mata upulea. E fōlinga mai o lea lava e tau mawhai le apostolo e pio maati nae loto mawhina ngalo o tangata i Korinito. Se ia matutua mata pena ia e whai ma au auna a Keriso. For you are still controlled by your sinful nature. O ila lea e fua mai ai le whamatalanga le apostolo that they are not ready and they are still not ready. Ai sea, le anga o loo control lava e le anga sala po le na tula anga sala. You are jealous of one another and quarrels with each other. Nai lava e te loto leanga, te loto mataua i lesi o uso a tangata. Malua taua i misa pea. Amen. O i lea e fua mai ai e le apostolo le le i tā pena lava o le nei e kalesia. Po nei a uso kersiano e whaatino lo lato wala aunga po lo lato tiute o ni au auna to tofi ale atua. O loo taua i misa pea. O loo feloto leanga hai pea. O loo whaasino lima pea. O loo tusi lima pea. Whai mai isi o mātou o i. Apolo, sa Paulo. O i lava o loo o ai mawha manatu ele apostolo. E kalesia i Korinito i le mea. Ua ia tau tala tuai ia i lātou whaapeo ni tangata e lei whaolaina. O loo tau tala tuai Paulo i upu. E lui tau ai i lātou i o lato o langa o loo pepe pea. O loo tama mea pea. O loo ai mea sua vaia pea. Po o loo inu pea le sua susu. O whaatu saina i pepe mea. A lea laua e Iloa le a ano. Ma le loloto o le manatu o le apostolo. Wa lai ona tala noa whaapea i le kalesia. Ma whai ai tau te lei tā pena, tau te lei sauni. You are not yet ready to go. Amen. Di ia le atua. Wa mai leole, vaenga mulu. Doesn't that prove you are controlled by your sinful nature? Aren't you living like people of the world? Ea ele lava le na e whaamau ni ai. O loo tau ola pea po o loo control pea po o loo pulea pea o tau ele tino anga sala. Amen. Aren't you living like people of this world? Ele lava le na e tau atu ai, ma tau mai ai i tātou o loo. Tau wola pea. Ele ai lava se senga matangata o le nei lalolangi. Tangata le whaolaina.
po tangata i le kerisiana. Ia le atua, le alawa e talatala e le apostolo, vaenga o lo mai taua. When one of you says, I am a follower of Paul, and another says, I follow Apollo, aren't you acting like people of the world? Le ua umale, titilo le vaenga la moana la. Aren't you living like people of the world? Ele ua lava le na e tau mai o na e tau te ola lava e tusa le lei matangata o le lalolangi. Le ntatou tala noa i vai aso teni. Tangata o loo pūlea mataita ia e le anganga o le nei lalolangi. Ia laifa mai la apostol. Ele ai a se ese esenga. Wa faa maonia mai ai o loo taita ina pea o tou. Ele na tula angasala. Le fo ua tō whai mai o tō ua muli o so o Paulo. O isi o tō lo muli a Apollo. Aren't you acting like people of the world? Ele o winga na whaali mai ai o lo o tō. You are still acting like the people of the world. Walava tō fe ese a inga. Tau fe loto leanga inga. Tau fe tuia inga. Tau wha leanga nai whai. Korinito. Whamaisi o Apollo, whamaisi o Paulo. Whamaisi o le fast, whamaisi o le HPP. Whamaisi o le SAP. Leo le avatu whaalata lata mai a tātou. Nai lava tau te taua i misa. Nai lava tau te whetoto ai. E le o iai se ngā tasi i o outou manatu. Aren't you acting just like people of the world? Le ia se ngā Korinito, o la tau wā mio nā mā mio ale lalolangi. After all, o ai Apollo, who is Paul? We are only God's servant. Amen. We are only God's servants. Wana o tātou lava, oni au auna, oni vae malima, o le ngaluenga ale atua. Through whom you believe the good news, each of us did the work the Lord gave us. Wana o tātou oni au auna po ni mea whai ngaluenga, wa wala au wina ele atua. We are only God's servants. Amen. A tātou whiwai, mala tātou identity lea. Amen. I am only a servant. Wana o hau se au auna. Wana o hau se mea whai ngā luenga. Wana o hau se ipu. Se imomoli le tala le lei ale atu. Whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. Amen. O le alava, le matu pala ua tu ina atu, e te au nā ma e ngalue ai. O oe lava le nā. Amen. Pei fo iona whaatino ina pea le nei au nanga. O se fe au fo ilea. E tau moli pea ilunga o le nei whaasoa. Le ngaluenga o le leinga mō tangata uma. O lo au ngani mai ai le apostolo mai peisea i wa ai oi mai le atua e ala atu ya i mātou. To e fo i mai i le ali. To e fo i mai i le atua. Se i fai se lua le leinga malo atua. Amen. Wa uma ona wha le leia i tātou e ia. E atu. E ala i le maliu o lo na alo pele o Yesu Keriso. Li ia le atua. Whauau tātou tusi. I planted the seed in your heart and Apollos watered it. But it was God who made it grow. Amen. Tuto eles, whasusu eles, a o le atua na te whatu. La tanga luenga lea o lo whai. Tuto eisi, lulu atu, lea ele, ma lea ele. Whasoa atu le upua le atua.
mai lea whatawhaitaulanga, mai lea whatawhaitaulanga, mai lea litio kerisiano, mai lea TV kerisiano, mai lea whaasoa kerisiano. O le ngaluenga nā, ale au whai ngaluenga ale atu. We are only servants of God. And we are doing the work the Lord gave us. Amen. O se rui tau fo i mo i tātou. O le ale ngaluenga wa avatu e le atua ia te oe te whaia. Ia e ngalue ai. Ia e ngalue ai ma le wha maoni. Ma lou tali tonunga ua na o oe, ua na o hau o se au au. Ua na o i tā ua o se mea whai ngaluenga mo le malo. Tā te lulu, tā te tuto, tā te whaasusu. A o le atua na te whatu. So don't worry. Au e te popole. I ia le atua. Pe ola, pe mate, pe le whaalongo, pe whaatalinga tuli, pe te tee, pe whai upu, po o a lava, le respond, a le fear, po le whaatoanga, po le la au, pau lava, la tanga luenga e whai, o le tō, whaasusu, ta pue, a o le tupu ma le ola, o le pule le nā, a le atua. So it is not important who does the planting or who does the watering. What's important is that God makes the seed grow. Amen. Mai Paulo. Ele tāua po aia tutoina. Ele tāua po aia whaasusuina. But what is important is that God makes the seed grow. O le ngaluenga le nā ale pule to atasi ale atua, the creator, amen, the master, the king, the Lord. O ia le na te whaatupuina, I ia le atua, the one who plants and the one who waters work together with the same purpose. Amen. O se maangai. Le sosia lea o le tamao a inga o lo i le upu a le atu. Ta ua o lo ngā lulue, we only serve one purpose. E tasi lava, lo ta wha moe moe. E leo se fausia o ni e kalesia i a la popoa ma te tele. E leo se fausia o sou malo, sau wha la potpotonga, sau ministry. Amen. E tasi lava. Ta ua lo te tō ma whaasusu, we work together with the same purpose, and both will be rewarded for their own hard work. Amen. Lea lava ua taulata lata I le au tū o le tātou polokalame, I le nei aso, Faato'A Iloa Moni a la le Auro I le afi. Amen. Faato'A Iloa lava le Auro I le afi. Whamai le whaaperitania. The fire will show if a person's work has any value. Amen. Ota se ngau. Ota so ka ngau. Ai umatu. Le tamo enga ma le tau fetulinga. Ai fuatu. Ata ngaluenga. E matua fua moa lava. Amen. Langa ole uputa ua mai. If the works has any value. Awa po le ala lau tau tua ma lau au nanga po o fea le nai te au nai I le malo, I kampani, I e kalesia, I so se mea o loo e au na ma e ngā pāti ai. Ai o le unga o lau tau whetūlinga. Ai o ina e maliu, e wha uma foi, lau soi fua ma lau wola. Ai e tu la I atu I luma o le atua. Amene. Wafa mailitala le apostolo, le fionga pa ia le atua.
Tātou te laulau tutu tai to atasi umai luma o le no foa whaamasino. Se tātou tali atu. Ila tātou wā mio. Sa whai pele lei. Pele anga. Pe sai whaamaoni. Pe sai whaatamala. Amen. The fire will show if a person's work has any value. Tali tonu e malamalama umai tātou mātutua. Whaintai tātou sa moa ona le maua se Auro. A o atunu nei. Ma le tele o isi atunu olo o latou eli ina le Auro pei foio i nei au stadia. E ma whai ona test le Auro Moni i le afi. E ala i le susunu ina. Le anga ua tele mea fōringa pei ni Auro. Amen. E tele mea whaafōlinga pei ni Auro e ila mai pei o ni Auro. Ai ave tofo i le afi. Amene. Siaki lau mama. Siaki lau kaukalinga ngai whai. Siaki lau ula ngai whai. Ai fia Iloa Moni lava pese Auro. Alo e ave sunu le afi. Amene. Ona e Iloa i leo le kele o fake. Kou nai. Fe i lafi solo ilo ua mautalinga. Ia le atua. Amene. Whaawau tātou tusi. A wā o le au whainga luenga i mātou whaatasi ma le atua. O tau o le Faato'anga le atua. O tau o le fale o le atua. A o le to tō fo'i ma whaasusu. E tasi lava i la ua. Amen. One purpose. A e tai tasi malona lava tau i e maua. E tusa malana aruenga. Ya, leu whai mtato o le whasamoa. E te ngalue lava oe i le wala aunga ua wala au i nahi oe. Tasi le purpose. E tasi le aunga ma le wha moe moe. Ai whamai Paulo e tai tasi fo. E le tauia fua oe le ngaluenga a leisi. E le tauia whaatasi tusa lava pe tasi le lua misiona. Po le purpose o le lua awaunanga. Ma lie lo loto. E tauia oe tai tasi. Whamaia ae tai tasi malona lava tauia maua. E tusa malana lava ngaluenga. Amen. You know, yesterday I was thinking. Ina wau whai tau pea li nei vai aso li nei tala. Wa amata ono auto e mawhau whau. Is there any value on my work? Ko e reflect back, years back, to e kia ngai kua. To e mata ngai tua, whaasolo mainga. O iai e se value, o nei ngaluenga, o lo whaatino. Ask yourself that question. Siri lava oia te oe i le umi o lau tau whetūlinga. Malau au nanga. Malau ngaluenga sa whaatinoina. Ma e tango tuu i luma ma e o iai ea se value. Is there any value? Is there any weight? Amen. O iai ea se mea tā ua, o iai se value. Amen. A whai o le peni lea o lona value e pe iwa suseni whātai taina. E whape nā fo'i. Na fua ina, pamaia, e taitasi malona lava tau e maua, e tusa lana, malana lava ngaluenga. Amen. Lona winga e fua lo tau i le mamafa o au ngaluenga. Po le tā ua o a tā ngaluenga. Ya, o se lui tau. Whai ala o evaluation. Le utoe mantua le upulena whamai e Paulo. O tangata whaaleanganga. They evaluate things. E a maiso ala upule ftutu nai. Po feo iai le tō wha ma le sao ma le tonu. Fea le ngaluenga e tā ua. Au fea le ngaluenga e le tā ua. Fea le ngaluenga e tau na wha mua mua. Au fea le ngaluenga e tau na wha muli muli.
Aua o le au whaingaluenga I mātou whaatasi ma le atua. O outou o le whaato'anga a le atua. O outou o le fale o whai o le atua. E tusa ma le alofa o le atua ua fo ina mai a te au. Pei o se au tū o tufunga e poto. Na o tu le whaavae o le tasi foi o loo ati ae. A ia tai tasi, tai toa tasi, ma whae tete, pe a whape whea o nā ati ae. I ia le atua, au tu inatu le whaperitania I ona whaaua wai leo. Because of God's grace to me, I have laid a foundation like an expert builder. Amen. Olo tiklea pea e le apostolo. Olo na whaiva na maua mai le alofa tu noa o le atua. Na ia whaatatia ai. He have laid a foundation. Na ia whaatatia ai se whaamai mautu. Now others are building on it. But whoever is building on this foundation must be very careful. Mana ia le warning. Wa uma ona whaataatia. Ma leie le apostolo le whaavae mautu o lana ngaluenga. Whaapostolo. Whamaila I o ia, whoever is building on this foundation. Tali tonu foi o le tele lea o le ngaluenga whaapostolo, le ngaluenga wha soo. O lo tatou muli ta ia ai le foundation po le whaavae lava lea wa uma o na whatatia e le au apostolo. O le warning te lea lea a maia I mo so se tasi. O lo muli lunga o le nei whaavae a maia must be very, very careful. Amen. So se tasi o lo tala ina le nei tala le lei I le malo ke riso e matua tau ona whaitete. Must be very careful, for no one can lay any foundation other than the one we already have, Jesus Christ. Amen. Ni ia le atua. Tele tala inga. Tele tala le lei. Wa au mai. Ai mo I tātou le tino ke riso. Ma le whanau le atua. Uso matua whafi. E tasia le whaavae mautu. O le tala le lei po le tala inga. Ale apostol. Wa nao Yesu ke riso. Tali tonu fo o le whaavae mautu lea. O le whaavae mausali lea. Wa whaavae na aisi o tato watunu. Ma whaamauina I papa maa. Ma tu sia I le peni. Ma sila iai fofonga o le atunu ato. So se taimi angi ai le nafua. So se taimi e va ai le na. Talita po se ata. I lunga o le tupe. I luma o falo le malo. I so se mea le atunu. Ua matua mata te tele ai. Le fua o le saulo tonga o Samoa. E whaavae I le atua Samoa. E ala fo I le na. Fa mai ele tala le apostolo. So se atunu, so se tasi. Whaavae ai. O pio rai I lunga o le nei whaavae o keriso. You must be very careful. We must be very, very careful. Amen. Langa le ai se tasi na te toe tuu se si whaavae lunga o le whaavae wa uma o na whatatia. O Yesu keriso lava lea. Anyone who builds on that foundation may use a variety of materials. Gold, silver, jewels, wood, hay, or straw. But on the judgment day. Langa I mawhai o na saulesi builder. Fau I lunga o le whaavae lea. Lea mai tala whaatusa o materials.
with a varieties of materials. Ai sa wele lisi o siliva. What's the fasa mo? O lo faalia ngaluenga tangata i toa tasi o le afa ilo fo i le aso. Awa o le afa alia i le afi. Sorry. Pai pisuma lua. I lunga o le nei faavae. A fai e atia e ai e se tasi. I le auro le a rio ma le maataua le la au le vau fali po kan kunutu o saito. Amene. Mana tua fo i fai mai le tala le apostolo. O oe o le fale. O oe o le Faato'A. A faula le fale tasia mea. Po ia matiro e fao ngā e faua i le fale. A whaapea fo i e tu mai i le ngaluenga whaatala. Po le ngaluenga e ese uma flavor. Tātou te whao ngā ina ina ia whaamata ngō fie ai le whi au ma le ngaluenga ale atu. We add flavors. Ka kou ke whao popo so se flavor i le kuka. I le mea ai tātou te tāpena ina ia fia tau sami ai tangata. Amen. Ai auane i ngalo. Amen. E la tātou o atu le whai unga o le tātou tusi. E mawhai ona e whao popo i ai nisi mea e teu ai e whaamata ngō fie ai. Pei lava ona mai tau ina i le nei vai tau o le soi whelanu wai. Male, no, very colorful. Flourish, wa umatu ai ngā au wala e whao ngā e au auna ale atua e present ai le gospel for one purpose. Ese flavor, ese au wala ai tasi ale purpose. Ai whamai fo i le apostolo, ai tai toa tasi fo i le tangata, ma maua na tau i e tusa, malana au nanga po lana ngā ruenga. Le ala ua uon tātou i le apostolo. Amen. So se tasi o loo ngā lua i lunga who build on this foundation must be very, very careful. Because anyone who builds on that foundation may use varieties of materials. Amen. Mawhai ona e amaia lea tusi. Mawhai ona e alu search. Whai au research e alu lunga o lea kuko. Some people they use kuko. O isi e whapena na mai lea tusi a lea tangata. Au mai a onga ma filosofia a lea tangata. Ai whamai Paulo vai ason tēnei. My message is very plain. It's very straightforward. E le wha alu alua. E le wha leo ngā lua o le upule nā ua uwhiu e tausu e vai ason tēnei. E le wha leo ngā lua. E le wha alu alua. E le tau milo ina. Saoa. I ia le tu. So e mawhai ala o awala. We can present the gospel by songs, by accent songs. Amen. Mawhai ona momoli le fe au i pesenga. Pei foi o le pesena a matai. Le tatou por kalame i le nei tai. O awala na ua wala awina o tau o e pese e momoli ai le tala le lei i le mea lofa ua avatu e le atua i ate oe. O whanga ina o tau o e sisiva e present ai le gospel i le material ua avatu e le atua i tau te whao ngā ina. O whanga ina foi i tātou le au whainga luenga e fola le upo le atua i le poto ma le whaasino mai e lea nganga o le atua. Mea tātou te whaanga ina. Amen. Anyone who builds on that foundation may use varieties of materials for one purpose. But, tātou wo o mai loe le whai unga o le tātou matau. But, on the judgment day, fire will reveal
what kind of work each builder has done. Amen. E mawhai o na matua te le se ata wa aia i le tino le nei o lau au nanga ma lau ngaruenga. Ma fau i ngaruenga kamuta. Every time he drive past all this building, high sky building that he built, he always proud of himself. He always say, oh, this is me. Faato'A i le matango fie o ngaluenga na whaia i o lima. A tonu e te drive atu e te pasi atu i lea nuu i se fale sa te le o loo tū mai ai. Yehova Irae, Yehova Sabaota. Ma pōpōlo whatawhata ma e drive. Mei piwa e whaatafa e si auto o lua ma si au whanau. Le fale lea na o whaia i loo taimi a o whaife au i le nuu lea. Amen. E tele mea e mita ai le tangata Samoa. Mei pi o le taimi na e tū lai mai ai lau ngaluenga wha CEO. Ta e tū lai mai ai lau taimi whaafai pule, Minsta, Palemia. Ma e savali vali ma e tino solo. Because that's how you value your work. Le fo ye pisa mai ale si vaenga. Ana le ai mātou. Ana le ai mātou. Tau te lewa wa aia ni fale te tele whapena i Samoa. Which is true. O mea ia tātou te mita ai. O mea sa mawhai o na whaia. Ilo tātou taimi. Ma o tātou lima. But on the judgment day. Le ala fo i lea na uona i le apostol. So se tasi. E pio di lunga le foundation lea. Must be very careful. Amen. Ranga i tele material se te build a i whaonga. But on the judgment day, fire will reveal what kind of work each builder has done. What kind of work? Amen. O le fisiri la lea e matuatu usa o atua i lo fina ngalo malo uloto. O le arku ai ngā ngaluenga ngai te whaia. Is there any value of what you're doing? O iei se tā ua o le nā ngaluenga o lo o e whaia. E iei se weight. E iei se tā ua i luma o le atua. I le taimi e te tūa i luma o le atua. I le taimi e wha masino i ngai. That day is the judgment day. Faato'A Iloa i le Auro. Amen. Faato'A Iloa i le Auro mao. I le afi. Amen. You know, I was always think on that day. O le ato o tele ni tangata. Sa e fisosoani iai. Sa e au na iai. Sa e tau mawhai ati na e ma-build. Sa e fisosoani i o lato mawhitianga. O le aha e wa ai ai i le langi. Some people, some servants of God, to atele o auna, ale atua, ua matua i longa. Sa lato maana tongi i le au ma le ngaluenga ale atua. O nisi e o fua o lato ngaluenga. Le ala langa solo. Matau alanga pea le same message. They serve for one purpose. A ua fai ilangi la lato fola. A olo ola pea lato ngaluenga. Olo whaalau tele pea le malo le atua. E fatu na lulu. I fatu o whaatupu e le atua. Le fi au po le fi sili i le nei tai hao. What
kind of work you are doing. O le ale ku ai ngā ngaruenga nai te whai. O iai se value, is there any value? The fire will show if a person's work has any value. What a shame. What a waste of time for me to stand before the judgment seat of God. And God says, sorry son, kele yo au ngaruenga pasi. You have done a lot of unnecessary work. O le tele yo ngaluenga sa le tatau ona e whaia. You are wasting 100 or 90% of your time doing unnecessary work. Ai wa manino ale tala le apostol. So se pilta so se tangata au auna o lo o peo le foundation wa uma ona lei. Amene. Tātou au auna. Ale atua uso matua whawhine le ngaruenga. Ale atua. O le ngaruenga lea. O le foundation lea. Le aisesi e mawhai ona toe suia. Amene. I le tu whaaleanganga. Leo te tala noa atua. I le tu le tino. Nga lue pea oe. Ma le whamao. O le alau ngā luenga ua avatu e lea tu e le tino, a lue pea oe ma le whamao. Principal a lea tua, e ta tau na e whaonga ina i totonu, o lau ngā luenga o lo e ngā lue ai. Ia e ngā lue ai ma le whamao. Ai tusa lava ma le upu a lea tua po le whaamatalanga, po le awa onga le apostol, o le foundation lea. So se ngā luenga la e te ngā lue ai. We must base on the principle of this foundation. With the materials from this foundation. Amen. What kind of work each builder has done, the fire will show if a person's work has any value. Amen. Ia le atu. Whai ua tui nei whai upelua ia o na uma fo mal tatou taimi. If the work survives, that builder will receive a reward. But if the work is burned up, the builder will suffer great loss. The builder will be saved, but like someone barely escaping through a wall of flame. Whaftaita mā i lau upu i le nei aso. Whafo i atu le vi inga, le whaamanu ma le whaane tanga i lau awhia. Alue mai loa nganga e whaamatala atili ma whaamala malama atili lau upu tamā. Ina ia moli fo i mao ia ayo loto ma fina ngalo le ato atoa ma le moni o lou lava fina ngalo. Awai lava stasi o mai moa mai le nei tai ao. Ele i fausia lava lo na fale i lunga o le nei papa mausali. I lunga o le nei whaavae. Te tatalo le nei tai ao ia ngalue atu iai lo wanga. Whamanuia si o mātou watunu ule ne yaso. O na lo swafa Yesu. Whai wina tātou por kalame i le nei tai ao. Ai tu ina atu pea le awa noa i so se tasi o lo o mawhai. O na maua ma whaalongolongo mai i le nei yaso. Talitonu, oio stangata ngalue malosi. Oio stangata i te au na male whamao. Ai talitonu o mai le taimi tātou te sau whai le lei lalo, ma mawhau fau, ma mana tunatu. Tātou whapea ifo i o tātou lotu.
Is there any value of what I'm doing? O iai ea se mamafa, o iai ea se tāua, o la ungaluenga, o lo whainei. How much value of my work in the eyes of God? O le a se tāua o la ungaluenga o lo whai le sila whanga a le atu. O le a se mea o le a o tua tu maa o iluma o le aso, o te tūlai ai luma o le neino foa whamasino. Ma whamasino i nā ia o iluma o le atua. O le whaavae au tu. The solid foundation of our life is Jesus Christ. O le papa fo i le nā e le malue lue. O le papa e malosi ma mausali. E whaavae ai o tātou o laka. Whamala malama i nai tātou i mea whaaleangaka. Whapula i nai o tātou mata whaaleangaka. Ma tātou sāvali ai ma le atua. Pe lawa na moli mau le apostol. O mātou o auna whaatasi ma le atua. Whaiwa e manatu le nei tai au o lau whiriwhiringa lea. E te talia ai lea lii o Yesu Keriso, o le whaavae mautu, mo lo o langa, o na e muli mai lea i upu o le nei te talo. Le atua le tamā, whaaftai mo lau upu i le nei tai au. O langona ina foi, o au o le tangata angasala. O whaalongolongo ma le toa i lau upu, ma o tō natu ifo i lo nei tangata. I ngaluenga ma mea o lo aufai. Wa ulangona i lo whaamaua lalo i o luma te maa. Whaamole mole, whaamangalo ma iau le tangata angasala. Le tele o nei tausanga wa o whaama i maua o lo uolanga. A wa o manatu i le nei tai ao, o te le liu watu i ate oe. O le whaavae mautu lea o lo uolanga. O te talia ina oe Yesu Keriso, e a vea maali ma whaola i lo uolanga. E a mata nei se ia o le aso o te tua i o luma tama. Whaaftai lau whaola tanga, ua o whaola ina i loa lo whatunoa. Amen. Ia, i ia le atua le nei tai ao o se whaupoponga leo le tātou kalame ngaluenga le leinga mo tangata uma. Ia, tali tonu o lo o ngalue lava le anganga o le atua i ai o loto mwhina ngalo. Moli atu i nā, ea, e nā foi o nā ngalue mai nei, tātou tau whai whaafitai ai le atua, ona o lana upu, ona o lona whina ngalo, mai se foi lona nganga pa ia o lo ofsosoani mai. Ia, pule alofa le atua tātou te aulia le nā foi vai aso, tātou te toe whelua i pēa i lunga lava o le nei pokalama. Ai mo le taimi nei, Faato'A wha soifua ia, le pa ia ma le mamalu so tātou atu. God bless.